Bini Propagre Sipen Diphu govt pathu aklam along tribal conference ke thidung suri nerkep sose armuga sitong amaipi dupon. Labang so mailong Dr. Nandra Burman, Professor of Cotton University, Guwahati, Parsuram Surya Narayan Suri, Songhotan Mantri Akhil Bharatiya Janayati Suraksha Manch Bolaram Phangcho, Vibhag Karyabha Rashtriya Swayam Sevak Sangha Diphu Vibhag, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulram Rahang, MLA EM MSc Etum, Tidongduna Mayalong Dr. Nandra Burman Kaninjating Schedule Tribe Akhayatum, Minority Christian along cepa ogdunlo pulote alang itum ST pu cepa un lapen ST amen pen alechu en nang ne athe minority kapaching turji pharmanta government atum kichik pondo minority pen ale kelong nilitum thangta ki pudunji alama vela si ST amen pen ale nang chu en dun nang ni pusi alang li ningje Lanchat Kali India Kachari aron along kitok the article 342 paragraph 2 along SC aphan ke rathip ji pu kitok do lasi ke bang apor ho 342 article ke pajun je aron ateng ting vaira implement nang ji pusi alang li ninje news 6 report news 24 Karbi Anglong এটো অসমৰ বাহিৰেও ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অকল কাৰ্বি আংলং নহয় এইটো গোটেই ভাৰতৰ যিবিলাকৰ জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য যিসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাকৰ জনজাতি সমস্যাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি জাগাত গৈ তেওঁলোকৰ সেই জনজাতি সন্মিলনটো আয়োজন কৰা হৈছে।